Bakunzi bakunda ubuzima Health Care muhawe ikaze mu kigo Kunda Ubuzima Health Care. Ikigo Kunda Ubuzima Health Care dukora mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya Chic muri etaje ya mbere ku muryango wa E050 uciye kuri High Magisi no kuri Action College, aho niho dukorera. Kandi mwaduhamagara kuri 0785868638 aho niho mwaduhamagara. Website yacu ni wa kundubuzima.rw. Ku mbuga nkoranyambaga hose tubaho, mwatwandikira tukabasubiza. Aka kanya rero tugiye kubaganirira ku nyunganiramirire yitwa multivitamine ifasha abantu kugira ubuzima bwiza. Multivitamine bivuze ngo ni uruhurirane rw'intungamubiri zose zibaho zikubiye kuri iyi multivitamine. Iyi multivitamine irimo vitamine zitandukanye zirinda kandi zikanavura indwara zitandukanye. Nabwiye ko ikigo Kunda Ubuzima Health Care dutanga inama nziza ku mirire, dutanga na regime ku barwayi ba diabete na hypertension no ku barwayi b'umwijima no ku barwayi ba prostate, abo tubaha regime kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Kandi izi produits ziboneka mu kigo Kunda Ubuzima Health Care zirizewe ku ruhando mpuzamahanga, zizewe n'ibigo mpuzamahanga nk'ikigo FDA cy'Abanyamerika, Food and Drugs Administration, zigahabwa ubuziranenge n'ikigo GMP, Good Manufacturing Practice, zigahabwa n'ikigo Halal cy'Abayisilamu. Icyo kigo nacyo gishinzwe gutanga ubuziranenge ku miti n'ibiribwa. Iki kigo gishinzwe kureba ko ibintu byujuje ubuziranenge bitari harmful, Halal cy'Abayisilamu, ndetse na FDA Rwanda, Food and Drugs Authority. Iyi nyunganiramirire inyobwa n'abantu bameze bate? Guhera ku mwana w'umwaka umwe kugeza ku myaka 90. Buri muntu wese yemeye gukoresha iyi nyunganiramirire yitwa multivitamine tablet. Iyo ntabwo ari kabuse, ni tablet. Igizwe n'ibinini 60 mu binini bibiri mu gitondo no ku mugoroba, ntabwo inyobwa gatatu ku munsi. Children and adult bose barayikoresha. Iyi nyunganiramirire yitwa multivitamine tablet, iyi ni nziza ku barwayi ba diabete, ni nziza ku barwayi b'igifu, ni nziza ku bantu bafite ikibazo cy'umwijima udakora intungamubiri, ni nziza ku bantu bafite ikibazo cya diabete kuko diabete iranamura igatuma umubiri utagira imbaraga, ndetse hemoglobine ntikore neza, immunoglobine ntikore neza. Ni byiza gukoresha iyi multivitamine. Waba urwaye waba utarwaye, ntabwo twizeye neza ibiryo urya ko byujuje intungamubiri. Nongere mbabwire, waba urwaye waba utarwaye, abantu batuye muri Afurika iri munsi y'ubutayu bwa Sahara ntabwo turya neza, turya nabi bitewe n'imibereho, kuko Afurika ni umugabane uri mu nzira y'amajyambere. Ntabwo turasobanukirwa uburyo turya ibiryo byacu. N'iyo tubifite tubirya mu buryo bw'akavuyo, aho kugira ngo bigire icyo bitumarira, ahubwo bikadukurura kugira ibinure byinshi mu mubiri, ari byo binure bibi by'umurengera na triglyceride mbi ndetse na lipide mbi. Niyo mpamvu izi nyunganiramirire zikozwe ku buryo zibasha kugabanya urugimbu ruri mu maraso, umubiri ukagira ubuzima bwiza. Iyi multivitamine c'est un aliment protecteur et aliment constructeur et aliment énergétique. Irimo karori zihagije zituma umubiri umera neza. Reka mbabwire vitamine ziyigize. Iyi multivitamine irimo vitamine C ihagije, ikazamo vitamine D3 ihagije, hakazamo vitamine B2 ihagije, hakazamo vitamine B12 ihagije, hakazamo niacine ihagije, hakazamo vitamine B7 ari bita biotine ihagije, hakazamo iron ihagije, hakazamo zinc ihagije, hakazamo vitamine A ihagije, vitamine B1 ihagije, vitamine B6 ihagije, vitamine E ihagije, vitamine K1 ihagije, folate ihagije, selenium ihagije, pantothenic acid ni vitamine B5 ihagije. Izo nahereyeho, ntere kuri vitamine A ihagije, vitamine B1 ihagije,
vitamini B6 ihagije, vitamini E ihagije, vitamini K1 ihagije, folate ihagije, selenium ihagije, pantatonique ihagije, vitamini C ihagije, vitamini D3 ikomeza amagufwa ihagije, vitamini B2 ituma amaso abona neza no gutuma globule blanc na globule rouge bikora neza ihagije, vitamini B12 ifasha abagabo gukora pulse sexuelle iyo bayibuze, imisemburo ya testosterone iragabanyuka, intanga zikagabanyuka, prostate igatangira kubyimba ihagije, niacin ihagije, ubwo ni vitamini B3 na biotine, vitamini B7 ihagije ikomoka muri karoti. Iyo umajije kurya karoti ikagera mu mubiri, umubiri uyikoramo beta carotene ifasha prostate gukora neza ihagije, hakazamo iron ifasha umutima gukora neza ihagije, hakazamo zinc iri birifiya prostate ituma intangangabo zikorwa neza, udusabo tw'intanga tugakorwa neza ihagije, hakazamo selenite ihagije, hakazamo thiamine ihagije, hakazamo nanone ibyo bita calcium ihagije, hakazamo magnesium ihagije. Iyi multivitamine ni vitamine ziri complet zihagije wakoresha ukagira ubuzima bwiza. Ku bantu mukunda kujya mu hoteli y'u Burayi n'abakunda kujya mu hoteli yo mu Rwanda muri kumwe n'abazungu cyangwa se bariya bafite uruhu rwera, amara kurya ibiryo agahita anaga kanini mu kanwa. Muzi ibyo aba yirinda? Ntabwo aba yizeye umutekano w'ibyo ariye, hari igihe aba akeka ko birimo imyanda cyangwa se birimo ibivuta byinshi. Niyo mpamvu gukoresha iyi multivitamine ari nziza kugira ubuzima bwizewe kandi ubuzima buzira umuze. Iremewe ku bana no ku bantu bakuru, iremewe kuko turwara ari uko twabuze ibirinda ndwara n'ibyubaka umubiri n'ibiterambaraga mu mubiri, icyo gihe duhita turwara. Uyikeneye waduhamagara kuri 078 56 46 68 natangiye mbabwira ngo umuntu urwaye diyabete arayikeneye, ufite asima arayikeneye, ufite hypertension arayikeneye, urwaye umugongo arayikeneye, kuko izi vitamini zose uko zingana, abantu bafite ikibazo cy'imitsi yabarembeje agafata multivitamine, agafata kafezi, agafata na spirulina na golden 6, iyi miti uko ari ine, abantu bafite ikibazo cy'indwara y'imitsi ihita ikira burundu, ntago mwongera kuyirwara, ni mirere na mirere. Kanongere mbasubiriremo, umuntu ufite ikibazo cy'indwara y'imitsi akeneye multivitamine, akeneye kafezi, akeneye spirulina na golden 6. Iyo ndwara y'imitsi nufatiye imiti ukongera kurwara indwara y'imitsi uzaze ubimbwire. Izi produits naturels zirihagije mu kuvura indwara y'imitsi, ndavuga abantu b'abadamu bagira imitsi yahingutse inyuma ibyimbye bakajya bivuza bikanga, ufashe iyi multivitamine iragenda igasubiza ku murongo iyo mitsi bikagenda neza. Abantu bafite ikibazo cya rubagimpande, ndavuga rheumatisme, niyo twita mu ndimi z'amahanga rheumatisme, waza tukagufasha kuko iyi product irihagije mu gukontorora indwara z'umutima, indwara z'imitsi, indwara z'ibihaha, indwara z'ubwonko, cyane cyane ko harimo vitamine B complex zifasha ubwonko gukora neza no kukurinda kwibagirwa no kugira udushinge bya hato na hato tukunotora no kwishimagura umubiri wose. Hari igihe wishimagura umubiri wose bitewe n'uburyo ari intungamubiri bibura. Abantu bafite ikibazo cya vitiligo, iyi multivitamine irihagije. Iyi ngiyi multivitamine ni nziza. Barafite ikibazo cy'isesemi, cyo kumva bafite umunabi, cyo kumva batameze neza mu mubiri, iyi multivitamine irihagije kuko ifasha ku maso, ifasha ku bwonko, ifasha ku ruhu, ifasha ku mwijima, ifasha ku mutima, ndetse iyi multivitamine ituma habaho digestion nziza, igogorwa rigakora neza, amara agakora intungamubiri neza, bityo intungamubiri zikajya mu magufwa, amagufwa nayo agakora amaraso ahagije. Mudusange muri Chic, niho dukorera muri etaje ya mbere, umuryango wa E050. Mwaduhamagara kuri 078 56 86 38 2. Iyo nimero iba kuri WhatsApp. Murakoze.